Hello. Welcome back to my YouTube channel. Tutungina UFA UEFA chai thei mo Champions League challenge in a thei bok. Why hi club khatin bangza ave champion lata ai kele bang clubin champion mun pe na chi hi record om sa dung zu in a en suk diwa kwa club ten champion lamun pe na ai kele igin ta khet lo bang le na la the hi manina why te aban banin simsung na inei ding ama sa penin ko ging taw le ama sa penin Champions League lamun ma mai the Real Madrid ahia amao som le live hi real champion analata wa hi anuai cheta AC Milan oma amao sagi ve lata wa hi Real Madrid te hi khupkhia khaksama ama ding din munin omwa anwaya omten sagi ve lapan wa hi manin hi a khupkhia naun sagi ve ma alag zo mu ahong ngai dinga waijakin hi mo khupkhia hi hong hak sading din muna ma hi thumna Bayern Munich in gukve lata a Liverpool in gukve Barcelona in ngave Ajax in live Inter Milan in thumve Manchester United in thumve Juventus in nive Benfica in nive Chelsea in nive Nottingham Forest in nive Nottingham Forest bang le Champions League anala khatamo Porto in nive Celtic in khatve Hamburger SV in khatve Steaua Bukun Resti in khatve Marseille in khatve Borussia Dortmund in khatve Manchester City in khatve Feyenoord in khatve Aston Villa in le anala khata Aston Villa in khatve PSV in khatve Red Star Belgrade in khatve yaiting ahia atang pin club chiin ai kele player chini awang lai wai amao domestic league champion ala ku mai helowina yai Champions League no mo hi toy te hi ana ud gi ge wa hi mi tampi te ani atupu ana mwal so wa bana mi tampi player min thang tak tampi ten atupu ana mwal so zo lo wa hi wai te la ka hi Real Madrid player Cristiano Ronaldo in hi tamve pi nga ve lam analata atup mwal so pe na chiam ti hi